alo le soifua manuia fio mai le tano ava o le ua ava bua le atua ia tapa se ipu ma tau mafa se ava i lau fionga le taua ma lor soifua tai o le pafo ia so o kavala ia ele foi ia le si au solo o fapenga foi o mako kalkalangoa ia makwalo lo fa kui i lau fionga le kupu paftai mo le amnoa le ataua e fatalo fatu e fo i lau fionga malo le taua tai ia e me se fo i o le tautua e ala i la tato le tio e me se fo polo kalame sa vea mal tano ava ia o lo o fasoa ai male mamalo se tato tunu o folo fatu fo e le pa ia maulungo se tato so staffo nela lo langi ia o lo fa pena ona maua ia se ta fitufa inga fo i nei afiaf malo se fo ia langi mana fo i lau fionga i le minsta aftai le tua o tato e fei loai fo i le pu e o madua le o pu e o mala ia na le sopo i le fo i le malangatu mo toi fo i mai ia ona o tiute e le fa la velave tu i lau fionga ia mai se fo i o taimi tu matamanga i ngā ruenga fo i ma awala mawano o meo o valele o se taimi tātara noa i le valele ai fa malo atu sa o mata matatu ma le nganga whaftai pe o nau tau le taimi o sola i ngā ruenga ia na tatala nei le lava yaso o la se sila lau o fionga i le mea leo lo tau whonoa i pēa i le toina leo tu le epa ma le la fo i tu e le ingi mea o whaia a o lea la o lo mai moa lea tunu ta tala atu lea awala a nga i atu lea atinae o lea se saunoanga lau o fionga i le mea lo i tulai mai i le tātou tunu manei atinae mātangofie ia o le tulanga laval nasa vea o iei tatou whainga malo e ngā lulu e ngu lava o le tulanga lava ia na woto mori mawinga ia ngā nuenga ia tua ia ngā koe inga e whakalia nga ia ma langa fo i uranga pole a koe ngā pese mai ai ia e le o e le whaadua se mako kei mi fo ngā mea pau lava le mea le iai ia o le folo lava i le wha i le lo makua a mea o le mele fai o le mele kaunga fai o le mele le fai a mai o le nā fo i whaaftai fo i le lo fo le li i ua taunu uia nisi fo i o atina e tato malo ia nisi fo i o nuu e le i o ia se whainga se awala uma ia sa veanga o ko sila kuen mo kusela fai o awala fo umala e le oni awala voie na fai mua le koe fai le o awala uma ia pe fai on tata no mua madilo e ave ia tato fa mua i nai ainga ia manai tangata fo tato o tunu o la lava e sa vali vatu alo mutu male afi o la lava e sa vali lungo awala voie nga su e pa o ka vale me o ia o awala uma la le ia sa fatino e lima sa vai ia o le la fako a fai ia lea mai e ngona foi le faftai le ri o le sang fia o na yo tatu tangata o le fako o ko ese me ka o se awala ka ia e fa pena foi la masalo po le vas fo po va so tu atu pe a foi mai foi ia la fontanga e tau malanga koe le vaso fo ia fa pela fo o fa pena fo le o na tala ia awala fo e nei tu moi malo vatai tate va ai tu lava i la ngona o tangata ma le lau mata fia o ina o falling va ai ia o le taliaina ma talisa paia fatua ele o nei tu malo ma nei afiu anga o le sosoni atu le malo ele o whaonga i nei ia le tupe le o le miliona ta la le na watu nei mo la tupolo keti ai ese mai i fe sosoni le malo i me tau na whai o la wawa i atu inisio i tu malo o le na whai o whai ma au wala e anga i atu ai inisio vavau e masani una anga i atu i tu risi o le ale ta o le mele ina ia whaafai ngofia easy accessible ways to these
no fanga o mata I tu e foi le tangata tafa mai fafu. Ia tasina o vaenga o a muri ta ia le mātou ngā ruenga foi lea, ele ngatala o awala foi o lo papa au ele malo le tunu. Ai whapena foi le tulanga le wai ta usa vea, le tulanga la o mata anga foi e ma meo tala tuu, tala vavau, a lo tatou atunu o lewa ta pena iai sosoani foi le awala le a taumawhainga foi le minsta o turisi. E pe o lana ia na vaai ma le tulanga o le a matua atina e ma fatula I mai ia vaenga I o le tunu. O le mafua mai ai le tele o tala vavau ia matulanga foi le o talanga ngafa o alanga upu. E pe o tulanga lava le na o le tauaina lava o le tatunga ngana. Ia, ai mai se foi o tala whaasoro pitu foi ia tātou atunu. O lea e whaitau ai tu risi e atunu mamau. Lea lua tulungo internet me o penga. Ia o ngā I mai rola ia e fia mai moa iai. E la lea wala foi lea I whale alupo lea o lea wha tadis teipi e anga I le matou sosoani. I le ana foi lea o vatau siri Ia, le pai o te maitai o pa ura. Ia, ngā. Lele. Ia, pei lava o vaenga lava na o lewa tu lei al teimi dai, ma e na foi o tau mon mawina sa vea la tau silsila mai nei Samoa. Ia lava. E le maoa el sitia o le turisi. I le anga I mai tono tatu tunu. Ia pei la o tasinga o vaenga o lea ia foi e muli ai lava la ngā ruenga. Ia o le matou ngā lue whaatasi fo I maisi mta ngā luenga I peila o turisi le wa e sao noa iai. Ia, o le ngā tupenga o Samoa. I le whaato singa na mai o tangata. Mai le ngata fo le nai lau whionga le minsta, le mai tau atu. O le au whaasolo tua le teimile nei e o lava le tausanga fo. O amatua fuli boka Samoa I malanga, ma konferenisi o fono tanga, ia o tā alonga, o le mau mea o le atu. Awai le whape o atu, ia tangata tā alo, no whaela ele, ia pia ele teimi o mai tā alonga, ma ngā I tua, I awala I tua. Ma oe mai moi mea nei, la le tā ua ia I lau whionga nei mea. O pe o le tenga lue a ngā ina ia o se taunu unga a o le I tutupu mai mea nei te tele le lumanai. Ia, I le taimi fo I le sa a mataila ngā ruenga. Ia sa unau fo I le amingo o company vale le tutona. Ia. Na paula le tūlanga fo I le upo o tau vave fo ia le ia utulanga le umai tutona. O nga sa au tilo fo ia ui se tupe mawal malo mai tatu mlai vale le. Ia. Lea la fo I la ua sa putu mai turisi. Ai o le lava whaanga solo le toi whaale ingo tātou o taus. Ia ma tātou whale maututongi fo ia. Ia e pe nga manga ia fo I sa lui ai ia le au whai pisinisi fo I o tau. Ia. Sa whai malui fo I lea. O ngā rua wa kele mai ia vale le. A ua kau le lava ia accommodation fo ia ka kou e mo meo tangata ia turisi. Ia. Ai e sa o le lei lava le tūranga na wa fully booked. Ia le tele o flights ia ngā i Kirisimasi. Ia ai I le tūranga fo I le tau maua lava le lava e kuri maka e la ngā ruenga o ngā ele o sau lai lalo le tau al pasese. Ia. O ngā o le lua ia ngā lele ia o le lava a tau ngā ruru e atu ma le company fo I lea wa lele lea saina le ngasau. Masalo po le whai unga le masina nei ua complete pa ua wha maea ia le tūlanga o le lato a laiseni. E anga e mai nei Samoa. Ia tasila ngā vaenga ua o le ua umaua nei. Wa le ka ikasi ia whainga malanga le vai asu. Le ua schedule mai, pe ua kolu le whaaso e sa wai.
O le ala kasi fola nga lu I o le lu ia ka ko falkan malo. Ia. Inga ia ko le malo si sekula nga vave onga o September. Masinga fo e amakai ia fe malanga inga le vaale mai saina. E le foi la u nga dulu ia la fionga fo le mista le fionga ia le tinu uma le company ai ka ko amakalos ka ko share. Se ka ko e onga mafai loa lea onga malanga ku le vaanga I New Zealand. Whaonga nai ia tātou laisene I New Zealand. Pela ngā le kau kuri makai ma kau mawhai lava I aile I o I asfiafia po le whai una le tausanga. Ia, ua mawhai o ngā operator fo ia le vaarea. I New Zealand inga ia kolu e kampangi a ngā ia ku I New Zealand I Auckland. Ia po Wellington ni fo. Ia, ona tamu whai lea e whai se competition au mai lalo ia pasesi. Ia, ma lo whafta wapi o le mea nā lena o tau tuli loa ia lau fionga le Minsta e peitai o sa mata upule patino lava fo I le fionga le Minsta o tātou valele ma valele savili. Ona pe wale I tai o I se taimi wata tāwai ona silasila wai pe o lau whatula I atu se taimi o sola. Le tāu o tele o le iai pe o se tātou vai se taimi o mua e tanga ima se sila I le malo lua. O le whao ngā ina o le vaenga lewa e sao no o le ngatala o le co-share ma isi ai o le whai o se whai ngā paanga o se joint venture mo tangata a nuu o Samoa la tau ia e mwhai ona investi ma sosoni atu I lau tau a whaile avenga e wha mama avenga I atu tau sa ilingo ni tupe mo statu joint venture whaile lumana o la se sao nonga lau whionga I vangale. Ia ole nā tonu lava wa e sao no iai. Pei lava on da sao no whaile mista o kako kampangi vale no. Ele ole taimi nei e au ai ona tātou au mai tātou valele. Tātou matai I le joint venture le pe ona e sao no asa vea. Ia o whapena role au ngā kau kilo ia lava le se tātou se leni e ono au mai e se kako vai le numana. Ma ole kulanga lava ngā ole kilo iai. Ai se I kau mauanga I kupe kako kampangi valele e kongi e ai ka lafu. Se kau kilia ia o ngā whapena role o ngā wale fo usisiran malo le tulanga na. A tonu foi la a kong foi la I le kampangi valele le asenga. A kong foi foi se kako e kupe le a fionga le mista. Foi foi se kako joint venture po la se kulanga ai. Ia. Ma ke ia le ia mai ia ngā wa se makolisia pe makwhakau foi le ia kong ia. E pe o kai mafoufonga ngā savea ai o le tulanga lava ia le wai ai sa whatano ina foi ia o tilo le fionga le limista I whafowina o ngā va. Vale ia la kia twin orders ma me whapena. Ma o la foi o sila foi le fionga le limista I tato se va foi le feo lolo le ATR. Le se lau dos fulu pasese. Ia maka le mua I fulo whapenga. Ia wa o kamanga le kau ke mga o mia taimingei I mole le la kuifiki le konga la konga pulang whapenga. Ia ai whamua se ka ko sharing. Ia o ngā amaka le ke o mos ka ko va lo koe mau foi pe a whairenga. E vave o kongi le whainga o pisingisi ia ka ko ai ka alafu kere lava la ua pe ua kau wha mai e minska. Halo, tai wai mang tele me na auto mai air buses for na se lau los full se lau tols full o tumu le va. Ai va ve watu drop off le va le male e ma tu te fei lo I male fionga le me fei pule fa o lo na tofi le tofa ya mo u si o se pupu mai e tolu wa tangata so o a vidi mai Samoa. A le tali le mista o le isan ta vale rento. Wa alu uma ta vale o lo no winga ele ngata la ta to fa tali malo ai fa pena fo I mene o ta vale fo ele tongi pau wa matua le ya ma se me e mon di le saunga tulanga na
ua makua i le ai e o ar gaming e be whaale pisi. Ia au ko kelea ia tourist ua mai mawhaunga ia le fo i a le ufai business ia lato a rental cars. Ia e manga ia fo i le fo ua ese fo i me wanga i e nisi ia le fo ua matau na whaiwhai ane lato business i whapena. Ia ngor kulanga la le o le kukumo mai o vaa le anga i mai o i ngai Samoa. Ia o le fo i ka penga penga. Ia awala le koe amaka i ngau whainga malanga le vaa lea kurisi lea mai sainga. Ia e le nga ka fuanga a o ka pinganga fo i mo ka kofongo fo i a e kere lava ia official so mai manga o la ko e renting la kaman. Ia pe kulanga nga ta ua tele le nada ia le whalongolongo atu ele o moni o lae sioki lai titi ia le tūlanga o tātou ta vale ia whapea fo ia me o potu i me o whale tali malo. Ai au te iloa lava i mawhai o na whetu nai e iei fo i a ingo o lo whaatino a lātou wa tinai e me o accommodations ma motel le teimile le mwhai o na accommodate ia o tātou tangata malanga atu i whontanga ma me whapea nā. O le asa utanga i mali sitisina ne le teimile nei o le nā ua whele lei ma lava tātou wa ai ma lava le lei whangali i ma tula wile ele ma malanga e se atu. Ia o ngā o lau lava ua koe fo i lava le normal operation fo i le sa i mua. Ia mai o le tala fo i lea sa vea le ua o mai fo i a mātou i a kapeneta. Ia e le ngau va ai e le i whainga le au moku whiwhianga. E le o mai a. Ia ngā fo koe kumu markou malai ka polo i whangari. Ia sao. Ia. No la ua alu le akora ia le tūranga na. E o foi le vale le foi le talo foi waste le sa o kaufianga koe anga i whangari i. La operate me anga i whaleon. E whapenga foi le whaanga i wa o le ua mai aka kasava i filosofia inga. Ia po e foi le o vaenga le kua masanga maang. Ia e le o koe sa wase si foi le i whangari i alua i kukuila. O la lava ua whaunga e la tōnu malai vale i le ku sifo. O la fo iwa ilo e la ko. Ia, e la kalaka mo la tōnu. Ia, o wa koe nomo uma le operation le o mea kau vale le malanga ku inge i kukuila savea. Ia. Ma o la fo iwa uma ngā wha a makalua uma ngā wha fau i re terminal i Malta. Ia o lea whaanga solo ma ko ngā luenga koe whaafo ele ka ko terminal i a sau. Mana ia te. Ia ngā rola ia o ngā koe whaawau uma ia whainga malanga ia ranga leo wa o lea lava e mga umia e sainga ia ngā o mai i le waafo e lea lenga tjara. Le foi a koe ama. Ia. E la ko ke mga umia lea ngā i sawa i valele. Ia, ele mau kungi lesi ngamakua i kua ila so ako le vale lesi vale le twin ore Samoa Airways. Nga o ila usai ngai o whaku i mau ka e o ka whau. Tongi pau. Tongi pau ako ele vale le ila so ako. Ia, e makau kia whan ngā mea. Ia, ala ngā so solo leila ki ngā sa vea mal whafunga tatu o tunu. Malo, vatai se le tau e le vavai atu ia ma le whaalongolongo atu fo i tūlanga o meo iei. A le walawa mai tawina. Wale o toe pisa mai ase si o le wari i le vaalele. Ia ma le mea fo le human error pe e tau whaafefe. E ko kiki ngi pau. E le tatalo whape ia manuia. Whai ngā malanga le atunu ma le atunu o whetalo loai. E whaafonga i upu. Upu nei whamai. Ia ko ke vai e kaunga whain ko insurance. Awa apa o ele lope whawhenga kanguru kangaka ma mea uma whapena. Meo le tau whaafefe. Ai le whaia se tala le lei ta talo ine e manuia le atunu o whetalo loa i lunga le valele. Ia lena. O maua le lei mai tau. Ia lena. Ia lele. Ia. Tātala doa i le tūlanga. Ia awa o le mei tau le vasili pea i le fionga i le fonga fitalai. Po le a le tūlanga se mafua anga walai o na tolo ia le tātou fonutanga le ana tuu tawa whai nei le
ale pale mene ala sa tau whaafonga tu iai pele ai o le tūlanga le nā ia e patino lava i le whionga le whongwhtalai ma avantu o le au le malo e whaaloa ia ai le whaatinoina. Ia e moni le tūlanga le nā e le eise sota inga mātou ma le whionga fo i le whongwhtalai e fua fo ia po le ase fua ia na mta upo e talanoina. Ia ona whapena ro le e pule lava le whongawhitalai e le whaafoenga o langa palmengi. E le peo me mua foi le pinga foi a kui. E foi a koe le uari ia mea i le kulanga le whongawhitalai. A le keimingei. Ia e pule lava le whongawhitalai. A kongu o le whapea kau maua whapea o le aiongi maka upo foi e ongo fongo ai fua le parlemengi. Ia ai mai se foi longa silsila lola i e kulanga a mai a se mai a mai i e whainga paloka ka ilo i pe o se kulanga whapenga. Ia onga fongo lola i e whaatauto i a nisui whaipule tulai mai. Ia mawhai e lole o se fontanga. Ia kiaula i e talawhea ngai longa whingalo ngā vaeng. E fua foi la i le pisi o mākou i le executive. I a mākou ngā ruenga. Ia au kei rasku langa whapenga. Nalo, o la utau tilo atu ia i le tō wha le whionga le whongwhitalai na o na mate fo le se tūlanga whapena ina ia tau au whai uma le teimi e tasi ma lo le whono alo e pingi a whainga paloka. Ia, foi mai u atoa sui o le mauta ma whaatauto ma whaauau le whono. E awai nei to ienisi me i tuantu foi le whaalawelave pe to e tali, foi le e watu matuta ia mata upo le whono ma le ia ta ilo iai o se matematenga le nā i le tūlanga le o le asa usila sila awa o mea le o tala no mai le to ino tu le epa ta ua ilo lo tau o so vale a le sa utali atua uia whamai ua vave no tau o e au mai sui e to tolu nei o sui le HRPP e mai e whai iai ia le whaamurianga a le whaatuatua i le atua Samoa o tasi. A o le i teitai a o se teimi e whaalawi lo mai iai le whongwhitalai ma le sui o le ma le komisino o whainga pālota. Ia le aso e te tala ai le lola whapena foi ma le teimi e whaulu ai sui ia ma le teimi e toi ave i tua i ngō sui. Ia le aso e tantununga i lawa whiunga. Po o se tactic fo i ele ale to ino lo tau mawhai mai lava e me milo ai mafuwhaunga o tangata. Okay, non me saber me ka ora so vale. Ole me kongo nga fai ingai. Ole me kongo nga fai ingai le lua fe do sukasi. Ole o so vale. E makua fo i le fainga renga fai ai. Ia wa mai lumai o ki topa le fainga ole le skalanga o sui. Ole koe fa on me masange isa ka un sei umale le palmengi. Ia nga whako awhai lea. Ia e ngofo loma a mai rumai a o ke topa e le i kai ngā whainga umar pāle mengi. Ia ma whalau i loa ngā sui. Ia a o lainga ngā lawa sui o le kako vaenga ngā kaini. Mea lana ngā ka ore o so vale sa vehang. Ia mea le pāle whangari a le o whalau i loa mea rari. Ia mea kongoa ngā ua ngofo ma, awai lau kale le sa whai mua mua, mea kongoa ngā ua ngofo ma ka uma ia mako, le ala ngā fusua ia sa wai. Ia ma kolengi lola, ia ma fuafua ia, wai ngā mea e kolosi e kukongo le moal mai. Ia, ngā li ia lam. Ia, sa uta watu. Ia, sa unora o whio minister. Ia, e peila o le mea ngā, i le keimina le ngei sui ia. E mako kelei loa. O le saora ngā mako kere loa o i eise fua fo ia a fionga fo i sui fai pule ia sa leo koe whailak whai ngā pāloka. E mako kere loa o i eise a nganga whape ngā fo le a ngai mai. Ia, e whake ia fo i la mako koe wala au meo kei kei whongo ia mako. E mako ke a ngai ia ko o leo mori mai sui.
ele o so vale la sa vea le kumalo ya se vai ka se vai nga upu wa mafakele le lafoi o ile pa ia o tu malo e ko o le o so vale ele o so vale la ia vai nga fa ele o so vale le sui ale o fai mai ngai e o so vale la le kumalo mal mo moli mai o la ko sui ia wai roa kuala ia fa fonga mai la ngai kumalo ia le fa pe mai o ko ke feo so vale kalo fai ia ai se kadi pe po la nga ia mea ia ua kuaia o mari mai re koe ia se wa mu fele wa mu ka ke va ia kua o ka wasa mai le so ya le na te alo mamao tua ele I saule so sa o fa matala tu wingo mene ina o to sa vali tua o le nei lava e fa toso o umi I lava fono la unga maile si minsta vivi ile si minsta la unga maile si faipule ala e tau te afu le ai fo I tuai o I le savalina o fatu la o tuai ngā tape nanga la ia le fe mai o so vale e no mai lola ia no fo I petesa wale o I tuo yo lato I tu malo tusa na elia lato pusa oki I le mele tailo o la o mai tau le na fa tu stala tangata le porkiki malama I le mele la ufio voi le o so vale nga ele nga sa ngo mai o se lau fia e sui se lau fia sui ai mako ka ngofi mako kai kas fa mali li le nga isi sui pe ko ko fa io mai ko ri mai kasi sui ia nga la no so vale ma vivi ma o se lau ma ko pu ia sui ai o kai muri ar ko fa mali nga iska o ngofo isko rua wala var ko kasi o le mera nga lo ke ve ko sa ve o ngese ale o lima le wa e ka mo fai mai fua ke lo fai e ka mo fai mai fua o makua e le ko fita lima wa tau foi ato ma ai la lo me ia foi le e ma fa ele peo au foi ha kai bia le si vanga ta wo le o te vava e tu nei ai ile tapenanga fo ale malo o lo foi ma o tu nei I sui fai pule nei wa tu lai mai ma o foi no mai lo lato fo I nganga ato toa la se lato I tu malo ma le lato tali mai I lea I tu malo le va fonti si umu fa per foi fa le telefa e no la wai la vale to fa I tu malo e tolu o la wai le la to fa fo I mo le lango ina fo o fa nga malo e le ngakala I le tu langa fa vai e ka uli mataita ina I nga ruenga e le taita ina tato fa nga malo le tuno ia a le o fo o silsila la to o aku fa manguianga I o la tu malo e me la vai mo I la vai poloketi tato miliona o lea e pe tu ta ia le si kai mi ka ko poloketi ia ai man tu fo sa ve o sa kai mo le lo ka mo fai ka ke fai e me la mai o le la vai le tu langa fo ile o la lava e fau lava ia kulanga e alu yo e lo foi ngi vaenga kon ko fa le ya kili mai mantua foi o ine malo le kai a o le fa tau nu win o polokeki e fa tau nu e tatu tanga te tua ia o la foi la e a o nga u maka ko ka mfai ngore polokeki da fo e ka mfai ia lava lo la ko o winga ingisi o ka ia la foi le ava ko mi skama la ko mkanga e fa penga le nga fai o le fa ko a fai ko mere o isiro la causa ia wadu le ako wole ko e ise si me ko kuka ia ile tula imala fionga le liva tele ona e tu to tas e te le fa pipi ile tu le malo ma le tu ngai ai sa e sila fia le le ila to fa mamao ma le sila mamao
le tu e ave i lau palota e te lango ina i lea pili ma lea tu la fono pe amana o mia lau palota e pasia ai. Ese mai le mele o tilo tune i ai. I tu malo ne e tolu. E le ai se tu malo la tu te o e momori so la tu sui i se tu e a ngai le malo na o le nofo ma puno nou. Ai le se i le lau e fai ei tonu le malo lo tu. Sao no le mata upula na lau fionga le potol to fa le o momori mai. E mo i o tūlanga tonu lava le na. Ai i le taimi o utu tota sisa o tilo le i tūlanga fo i le atina ino le tunu o ma whainga wha vai o lo lima teita ina i le tunu. A whaiala o ke vai a kue le whekaui. O ke e lava la o ke e ma ave la o whautuanga. E le fa pe we o la ke pe o ke le le fa mai ngai ko inga ele constructive le ke ai ka fa le anga ke o le la o lo ya u ya u sa ku kongu ma ko nga due fa kasi ma le fa nga malo i lalo le te ina ale fionga le savapit o i kongwa la ka nga i okay, lo foi o kulanga ngai kau o nga i mai ai ia fionga i sui wa nga ia kuma fai masui o le fast fa pena fo se to fai tu malo ia ele kau ele au ia matapia mane sa vea madila o le kulanga kongu lava nga nga i mai loa esa ili ko kongu i sola ko kulanga e sao fai ai e whaia kongo o le atunu. E peo la unga ai akasau o kāru o le keimingi i le kūla mako la kumako whaalongolongo e ke. Mar kau whaleanga. Ia ai longa se me manga ia la kāru kongo fungofo ai aka whaalongolongo i ni me whapea. Ai le whaia tono. Ai olo kasau i le whainga malo i le keimingi o kasau lo ka whaalongolo, o ka whaalongolongolo, i le whainga o lea kongu, ma le whainga o lea kongu, ia mo ka waku whaamakala i loko i ko malo, a mea o le kongu le wai ai, o le ase ko whingalo so uaru koe momoli se ko wha, e whau kua i ngai le pārmia ma le whainga malo, ia e a ngai o, ia e whai a oe ngā oe, ma e adua oe, e pe o launga kilo ia pokol ko wha, e le kulanga lea. Whapito au ngawha sa utala i lau fionga le Minster. Ono le fina unga le whai nei le vāo mau o le sui whaawaula na nofo i le taumawhainga le iei nei le vāo fonti. Ma le tō whai a le ausa sa aveo le li fōma i sa avemba. Whātonu siri o le mtanga luenga o le soifua maloloina. Whapena fo i lai le teimi o tula i mai ia le ao. Awa o ia fo i o stasi o le waifanga loa. E le ngato le Minster o le soifua maloloina, o le si whangaloa ma le vāo fonti, o le pule sili, ai fast food tausanga o no nofo i. Ai le ai se whale mai na whaia, le whaia awala, ma tani ngalu, ma isi mau mea lau whai nei, ai whato a whai le taimi, ma tua i whaatau waa lava na sau ai le whai pule fau le tō whai a mau usi osi pupue mai. Sau noa e mtanga le mtau pule. Ia o ke reino i le kaiminga ua e mantua fo i o le afionga fo i a le ausa i tono o le HPP. Ia, moni o le kaimira le ngei, ia e sa HPP fo i a mau. I ngei pea mai fa pea ua fai mea ngei o le lango pe fai se fa to sina fo i le paloka mau ua vea ngei masui al fast. Ia ai ola uanga luenga sa foi nga kaimi. Ia o ke alu ai vai me foi o fale con o ke de popole pe fast pe chapipi. E o ke popole i kanga kangu o Samoa. Ia nga sa uanga ia kuaima fa kingo aku ia nga luenga i kaimi ngei ko ki fa umanga luenga i salkele ma sawano. Ia o nga fa solo foi la ia o i samusum e le si vai nga
Ia e pea o sau kilo lava le teimi ngā e pe au mai lava o awala alve me e whaatangisia. Pei tai o le e se fo ima fo fonga o le pule o le fai pizza lea e pe e whapelare. E se fo le mangai o langa ko wha mo ngā mawhauwhaunga ngā au mai. Lea fo i lau a fua i e lau ngā aluenga. Ia. O sila i mau. Ia. I se ke lako kumaro po lako o e fai se mo se marina i ko kongo o le pei foi ngai whangaloa. O le teimi o le mau ke a fo so swangi fo ia i investasi o mai kongo le malo. Ma dira. Ia mo kam fai e la i e ko leingi si fo le investors e a fo ia mau. Ia. E fau ele lako wakinga e le. Wang fa mai a mau ia kiau. Masalo pe umaku pe inga lea wa kumul lako nga kai fale va faila i se marina lako kefon. Ia ma fai ila i o lako fa fifianga mkulanga e manga i onga mafofonga wa mai. O lea la ia ua ka kurfainga au wala i o kurtemi o fainga o fienga o i kurisi nga li me la e mafofau iai. Ai mai se. O tasi nei o fuanga. Awa e pe ia fo leo e mo i o le vai whangaloa ma le wa fonti o le pipi mai e pe ia o le si e mo tu e se atu le napa neta i si no fuanga. Ai telefo i va vau o lo tanu mia i ia matala tu o le atunu. I se ta fe se mata ngo fie pe a o nei na faina me. Sa o le sa o i fea i wa facto. Ia. Ia. O ngā riforore o lesko inga mākarangoa. Ma whamakala mai loi e kia ure lang kuaiva. Ia lang kuaiva, ia. Ia ma whai mai loi leo koi, ngā kangawai e whai kau i aku maunga lai la koe kau. E iwa meanga. E amaka kuai lalo le si langi rei lalo whaso solo e oe le langi re. Lang kuaiva le sa. A fio i tanga loa langi. O le kele i o kala kuinga. Ia. E kase ngā vaenga o le ia whaasolo fo i mawhauwhau o le whainga o le akinga e ingo au wala i re rei. Mai o lo ngā lue permis ka o se o manga i mo meo se lengi fo i wha mea lo wha mai whafo. E le kūlanga o le inga o mo mea i o mo meo kūrisi. E a whapenga fo i la i le climate change o ngā kūlanga o le anga i kuaisa i whangaloha. Ia o se mea lava e kau o ngā whai e se fua. Ia peira o le whakarikari ngai se rengi ngā. Ia o kūrei role o kua o le māngai o kele o karaku. Ia. O sa utala doa tu alanga o whaisi tūtuangia tele le asole rei. Ai tasi le atina e ua matua alu i eilo na mawhauwhau i le toe atina e ina o le ava. Le la tau lava ava ma le la au le ai maise o la ua tau nu ua tu nei pa waia ma tu langal na e mawhaiona pui a la tau whaato anga mai i meo le ta aloa fo leo pua ai vao ma povi ai vao ma tu lang wapenava i lana fo i sila i lau fio. E mangaia kele le i along mawhauwhau le ava. E wai mo fo ia e kele fo ia e ale ava ia ma ko kele fo i vapenga fo i fale ali ia o ia ese ale pe on kako lo mo ko si le fia ese le quality o le ava e ola mai ele o e fo fanga lo ia o ke lo fo ese me le o lo nga wai lava ia mo e kilo e kawa o le kinga ele mo lo i ko malo. Ia e ke le angi si o anga fuafuanga ia e karusia ia po fa moi fo le aloma ngai ia pere ko o mai ia mau upere ai ia na lo au te lo lava wa le tawingal na le fo le umno fa tu langa inda le matchmaking e tilo ia tu no le fo mai mo le fai pizza ia ke makua voi sa vea me meo le alu paloka ia e lo le late time le kai me ke alu ai ke lo a fua lo kai me
ke kaukala I ko konga maoka ke fualo kai me kaunga e fua foi po le alma ka upu ke oso anga I mal ka upu e o foi na de finga palok e ke fua nga le dei lava lau panga ma le taimi le ia e oso ai pe kala fea ngai pe le ai ai awai pe lava o le main event a kama le dei anga kar kalu loi ko nga mea voile le fa oso fa o nga mangava va pe e pi fa le le voile le la fa oso fa le nga mea ale o te fa longo tu nei ile sa ile fionga ile fonfte lai o le ta oto ele I lotea ia le mata upu o le fai unga o le lipoti le komisi le no nei tu e tala noa me o whainga pālota ma me tauna te wai. A le wali ki mai tua o tala no ina I so se. Wale I longa se si kalango ai, a la o sa I mai ele whangafta lai te tau ona. Whaai te le lotea o mata upu nei ele I lotea le paramene. Ia, e ke mga kua voi sa vea maka upu ia. Ia le fo wanga koe soli kula fong. O mea I o maka upu wha paramenge. Se I longa la o ka kia kongo le paramenge, ia se ri poki mewa penga. Ia whakua kalango ai la ia. Ia, le whaia ngā ruenga komiki, a le o pei o komiki. Ia lena. Ia, si so ia si kupe fonga whakalai wai e les ka fo fonga whakalai e whai fo si vave o ngā lima. Va lo va ta ua tele a me ua tawa whai le tata le roanga ma le ta fa so fo le nei aso le ase le fina ngalo ma se le ngona e la fionga le anga le le atu ni sila fa yo le momoli atu o le totel ma le atu Asia Australia wa matu o la to leo fo le atu no o le fili le mol komsina ma le minsta leo alanga o le le puinga e pe fo ona tau no atu ia fa atam x-rays mo la umatanga luenga le malai va le fangali ia fa pe fo I fa le olomba ma isi vaenga ta ua o le ngaruenga I lau fiong. Ia, whaftai o lea sa whailava la utala ma whaftai fo ia le malo New Zealand. E le sa awai ia le fionga fo I le konsula. Ia, whaftai 2 miliona lea sa maua mai lato sosoani. E le whatau wai o equipment po masini fo ia whaunga I le siakina I le malu pui o tatu mlai valele ia mai whaftai ai fo ia le malo New Zealand ia mai se fo ia o tau tangata nuu ma o tau o lo tau ngā alue ma ko ma kipeko tax ia e pe o a fua kua e pe o se lengi lava o kule wa o mai New Zealand whakawima ma ko ia kako masingi ele nga ka von nga walele ile va kele fo inga au mai ia masingi x-ray ke kele le nga au mai mo masalo le o se ongo masinga po se varu masinga ia le ko yang le mai New Zealand I le fo se leni ia fa pena fo ia nisi fo ia Australia ia o America o Britania ia le fo unga faia ia o nga fo ile fa security I tato mlai valele ma o nga rue fa tasi ma security tato mlai valele o ia nei ia la to wa o nga fu ai ia ile malupu ia fo o le tato tunu ia ai o pe o vaenga la o le fo wa telefone initial vaenga tina tato mlai valele ia Salo e uma o kangakule center tu ia le 3D concept plan o le tato poloke kire amaka le ma Singapore o le tato VIP house mantua voi le fale le tadi tato malo kama I fale voi le pesfa Samoa le tu sa o le fale fakas pasisi sifo ia o le ala ua whaiele le whakupe lava le malai valele ia le ongo milionga e whausia I le whale lea. Mai o le taiming eisa vea ia whapenga fo I le kou silisila.
saule sika ko malo fa alolongia foi le vale e la cosa valia ku au ka fo le vale le lungo le tamek ia nga sa vale le o fa Samoa ole ka ko kinga ele nga ma polo ke kinga ke lu ese ama vale le awala foi le ki sa vale sa o e aluanga I lunga e fonga fa le lua ka ko VIP wa fonga fa ia le fale le ia afausia tu sa le tau mareongo bilion ia e fa kupe la oi ka se menga I lo ai mo wa ke le kupe mla va dire te mi ai wo ke le vale no la fa kupe ma ko le ko ai si le ka ko treasury me se kupe ya la wa mo mla va le kupe fa kupe ia nga foi vai nga ele nga ka foi nga ia bankua nga le kolu ka ko aero bridges fo a wala fa mai vale lua lua awala o lo whaonga e pases laiki. Kasi de awala. O le whaonga e waki ke le vo e A330 e kamalakapoa. Ia. O la lau ia au mai mariska ko awala whapenga inga ia avoid e te lei mai o kakova. Ke roe e le kaimiren ka karangoa i o whaamahal malama kule mafuanga nga te lei e ia vae leo mai ngai au kirangi Samoa. Se awala e mo ilo. Ele awala e kasi e shea e va se longa la e tai maila e kautile e tai maila si le New Zealand se iaru e se le qantas le whaonga nga le awala le ia whako ao o mai ngei awang i sauru si va kuku ia peo ngai mea nga le fuafua ka penga ngai le e ka ko chakom le tausanga fok ka ko tai lau fiong ia mana tu le ata walunga ia le tata le ndonga le nei aso sa e sila mai ia ma le to telefo ia le tunu ma le lulangi ma tu fa feilwa ia lo ia le tatu konsula fo lana fionga le konsula wa ma lo tu to tasi Samoa ona so atau le fionga fo I le komsino fe fata inga ia mai se fo I mo se te mi mo le sui konsula le mai ta ia tel sa ia o se va inga matungo fie sa ofo ta ia I le lofa ma fetufa I fo I le tulanga o le tumaleanga I fanua fa Samoa fa lo longa ma sanyo le aso manatu ia sa taulangi ia ma taula I le ngaluenga faife au o e kale si sofa tasi fa pele tato fono fa fotu ma malu o Samoa ma malu o Samoa sa awai a mai sa fa mianga I le fionga I le konsula wao le alo tu mo fono His Excellency afemata le malu palu salu e fa po le lua o se uso mai fo I vai atu ona taulangi le o fionga o lua ona tato mafuta I le mafutanga skopa e mese fo o lua le parlemene ma le kapeneta ia o mamana ia whaafitai e mamoria tulava le nganga whaafitai e ta penanga foi I tulanga uma ma whaalolonga e mese foi I le tau whilo inga foi ma le fionga e a whemata e pol tātou konsula e au kilani ia sa matou whai a vale whaiva o tāpuai ma matou mata atu sau ka whia o tu lava sa vea I ngā ia ai whaamaloa tu lava ia ngā matou whaapea atu fo I le whionga I le konsula ia whaapea fo I lona au vaaro o ngā rurua I Aotearoa ia o tō mamana matou tāpuai atu ia ai alo I tō whaiva ia ole a mako whakarikari a kuma se ola ke lela ole a se saa mai I mako ke lufilufia ia awale mamalo le tātou atunu ia I foskai milaka mai wo ia ma wheloa I malanga fionga I le konsula ai modi ai lau sa ngā sa vea ia wakua le fionga le konsula ka ke alu ama ka kai soro I wharkalapunga ia ma uma ko ya mala ka kupe I wai e ingwai la ka kupe ai o fa kui ai ka so ma mau se masiaka ia o se poinga o manga yo ke loa ole a felo I de vaya so ku kwa After tele la consula. Fa ku ia masi ia si ka ko uso le fionga le consula. Ia. Fa tele lo fionga mi sta mo le te mi u fa no mai.
tā te tala noa ma tā tali fo I ma whaasoa I le tūlanga o iei ngā ruenga mātina e te tele le tunu ia ma wha mautu ina ma wha mausali ai le langona e au ai le pole vale pe atu ngalu le tunu o le leime oma e ala fo nau te le fika lango ko ngā meo le onge ma le awa le mea ngā le pe pese ngef me o whioki kanga le onge whaku ele o ia is a state of emergency a Samoa tele le mea ai tele le tau mafa ya o le mele isa vea wa kele kanga ka wa mama I le kele le mea ai wa mama kanga ka le tau mama fer kele le mea ai ai man wia tele o whaiva te talo ina ia molo malosi ma maua lau whau tautanga mau ma le tō whāvoi ai tā wheilua I le vāsa fau whau la tia mai le whainga malanga tātou wheilua I pēr ai whāsoifo I alo tele mo lau whionga ia whaftai mo fo I mo le awa no so vea a vea ngai kaimi o ke awakuaila o whaamangianga I tama uma lavo so tātua nu wau tai au ma ko wharestei ngai ia le nā ia fo ia tama fo I so tu malo ia maka mau so mako ai ia ma Samoa wau a koa ia lavo ia ai whaftai tele mo le awa noa whaftai lava manuia nei a fiafi manuia sa patitai au Hello, Vavtai. Happy Father's Day to you, Minister, Honourable Minister. Eva Bear, to all our fathers in Samoa and those who are fatherless. Yeah, Maria Lava. Yeah, Maria. Yeah, so for you. Vavtai. Mo le ava no fo mal so te inga mal fianga le Minister.